ki moto ding ki gel hi ong le pathin an gon le len tin ki moto he ki pamin chi sa phat gam thu ga sharing a chu 2022 billion in gam an chu dan hi reserve forest protected forest wildlife sanctuary a hin tin gam hin chu win aban kin in revenue department through in thing hangam yo se hi phai gam hop sa na ding in chu kit win aban in thing hangam ya khat hin phai cham police station jurisdiction a kai lu win phai gam so na ding in an go kit cha chun koi gam hu na ding a chu gam ngai lu na ya la chu ka zo chana chu house ho alhang thanga area house ho to gam le kho ta hin ki chom choma study ki bola gam chandan ban le government dan ho study ki bola hu thei chan chu ki hu hin ong ki pangin na zo nen pi bol thulela dan le mola chula ai tham thelo dan hetan tin galin bol khum ki tawin ani ki mumma sai ta hong soding thi sadan soding ya ki mumma sai kala ki phai dunga khurai lenga ka chi ong le in sa da tawin birien lunggel hoi poi thil khat an bol gar so te te de akiti le to nowa koi kong ani sui la go ban jelo ati ho ta bang chu chirana chu min ni gel pi to na la min ni la pi ra ta hong so ya chu hi cho ta bang hi tuna birien in thilan bola bom ta hong po ke thu hin na 1970 langa ni pat ta bo cho iwat le Manipula Land Revenue Reform Act India 60 la ya hina chu 60 act ho ki siam do ya thil gamin chu panda no khu more ho yong 65 ho vela Thobal district land revenue apu lu cho district zomba pa district zom khat land revenue ki pu lu da gam hin chu yung ta cho tunya birien government in khangai ahong po ke thu ya ani pat no mai le ten thing lang man du chat na hi aso lang so ta cho ya chu tunya hi za i thi zo wa hi ki mo tha hi lo piu cho gam dei chat ja ai thao cho ya chu gan thei ting chang tam ta thu jong lo han avela amotos same administration ha i chen khom kit yu wang chu tuna ban hi za hi in bol lo ta wa nung chen khom kit lo ha bo lai la pi diu cho ya chu gam yo siu hung ki chai ding a min hi chun thu pi pen la chu gamom lo le hoi lai chu ki wa wai ti hin di hom na ya chu avela mei thei te to hin administration khana itabang gan thei le yong le han thu hat phot le han ni khu khat lawang chu i lunggel lo yong lung to thing te te de ti kinap na nei puma ke yong gan thei ta ka pan chu kan anei yong ka hi lo pi chu ho yong ka hi lo pi chai wanga ngam na nam hu do te te ding government dan le mol to ki thua bol thei jan bowling tia chu ka zo chan kan bowling ka hung pat na hin ya chu adang mizo se tu chung hi koima apang lo pun gan thei le jong lo ilunggel pau hi result aso ta kan gan thei tho da de jong le ha tho be chi te khata ka tip nom ni we pha jong am ta point ajwa la ka ki ko dan chu second lang jong tu chung president pa hung be a hi ma hung hi adang lam kai ho akitip le security suwa ki chajiu chu ya chu nang khang tha lam kai ni nang nong sat ding ai witness nong hi ding nang nong pha le adang ho khu ama ban chi thei le hung ki ti diu hung thanom diu na hung ma sat ki ti akiti le hung nom jal cho ti le chi du ham ta ti kep ka taw te ti hung thanom jal na ma tribal issue a pya tribal ki phat chu ngai lu khat chu akigel pen chu I ho mail hei te to population ai ga asele amo tam za hi wa chu hinui siu hekatina azu tribal hi nai ki noi khom tile population chu crore lang ki wali chu mp se yong le 47 thing chu all india he tribal mp he cho thu ni ki tho khoma 9 to khom tile e ki cha diu chu parliament khu holding sa te te ri ama thru a hi all india haryana ke poi punjab ke poi up ke poi orissa bihar ke poi jharkhand ke poi tribal atam ki tam chu bo na ki sim pha na chi hi na chu naung ki to teng le thu hi mi gin khat wang chu hu ki hinte ti chu kinep na nei puma
mà nhung nó sẽ xin bộ mà bỏ lộ bồn thì cái thổ không điu gol men hi hồ liên điu thì khát chủ bảo ngày lúc này là xây hin bi phai no mà nó mới ni ngày lúc đàn chủ cái cái phai hay lo mà sang chủ bi phai no mà nó mới ni naked paraded abol wa chủ thu ni za chủ Maharashtra ho ki phinna na sata abola tribal lap kayo tribal pumpio kho ma na ki phinna na sata ni bolo le loka yang khat hun lo cho ma we fa ya khat ne lo cho ai wa deu lo chu mari ti lo cho tribal issue i phat phat le chun ki pumpi do khat ai ya chu i ho adivasi akiti teng le kol pau hen na tribal tin hi chu thinglau mi tin ma ma hin isu en he thim na to kan se ya chu ama to hi ama hi ata to sa tin nanung chi MP ho tribal MPCC til thesen na tiling parliament na pu thu itu hilang thu hi tu chung na mi ta no moi tan ground reality na moi tan na tiling separate administration munate te ringa chi anon nan no de nang kin he ka ti ma ka chin non yo sa he aloi ho gari jom chum thakha na hong ki to la hi Amerina hindi pau to thi pen hi ke to mi ni mi thong phat kai wa chu hil thei chan ki hilana ki til hin kin gan thei tai long ki kalsun hi kin na hat ne yang ki kalsung hin na sai khana ke so dilhi pau zo khup he khup lam kai na khat hi chong hi tha hat ma hin na aki yal pa hi ama thilbol long hi support utin i target hi objective hi thakhat ai tho thowin na langa tu ni ong kyung lo na yong hi akiko pa chu a goal chu thakhat ai tho thowin laya thil people's movement yong hi a goal chu thakhat ai tho thowin mi tam tan ai support nom nyong ka ta san na a chaina ka sei nom chu gan thei the jong lew han i ho se gan thei lo piu i gal mi jong gan thei khop se chu in noi wai kun sa te ngai chu lung thimu hi so mai ta sa ngai ta i target on hin kai inoi ai koi i thunun te ngai chu separate administration da ngai pi lo tawin na ti thei san ya hu gan thei na ki gan thei le yong li kian mo sa wa mo gan thei yu na i hoi gan thei bang wa mo gan thei ji chu isu mi lo di win a chai nan tem na kan ni ki pa